kasih yang sudah datang ke Stadion B.J. Habibie atas dukungan dan doa kalian. Hati-hati di jalan. Sip. Welcome. PSM Makassar. Choose my score best goal of October. So I'm feeling very happy now because I never get anything like this before. But I just want to say thank you for our coaches and players and staffs and of course supporters also. So I'll do my best, continue to do good performance until the end of this season. Terima kasih. Bagus go. Selamat. Keep going on the same. Yes. Congratulations. Let's go. We win together, we lose together. Think now, quickly, the best club in the world at the moment, in your opinion. Okay? Think. Cepat pikir. Okay? I'm speaking and you think. And when I make this, you must say the club. Pada saat ditunjuk, Understand? langsung jawab, oke? Hah? Present. Okay? And these people, not Kelvin, last match here, you know what's happened? Mereka You datang remember? ke pertandingan kalian, apa yang terjadi? You remember when our club made 108 years of history with Ray? Pertandingan terakhir kita di sini, You apa yang remember? terjadi? We lose. Kita kalah. So these people make sacrifice to see you. Mereka berkorban loh untuk datang lihat kalian. No focus. No focus. Careful.
So you speak the best club for your opinion in this moment. Kalian sudah sampaikan gol terbaik We menurut kalian. know that last time that we here, unfortunately, we not get the 3 points. Sayangnya terakhir kita main di kandang sini, kita tidak dapat apa yang kita mau, 3 poin. We know that these people have another job. Dan kalian tahu mereka punya pekerjaan loh. And can weekly make long trip to Dan support seperti you. pekerjaan kalian harus melakukan perjalanan Makassar ke Parepare. And many people, it's at home, pray for you and watch on the TV Belum lagi orang and yang support you. di Makassar sana, di rumah mereka. Doakan kalian untuk memang dapat hasil bagus malam ini. And today, if we have the good result, the club that you think today, that you think is the best club in this Kalau moment, misalnya hasilnya tidak bagus, semua klub yang kalian sebutkan tadi, klub terbaik dari kalian, you must imagine that today our opponent is this club. Is bayangkan Benfica, is Liverpool, ini adalah klub is terbaik. Lawan kalian is adalah Barcelona, klub terbaik. is Manchester City. I want that you enjoy to play. Jangan lengah. I like to Nikmati see the bermain. moves, the passings, the goals, the shoot. I like this on the warm-up. Saya suka lihat gol kalian, cara kalian buat passing dari pemanasan. Let's support your teammates, Saling dukung ya, saling dukung respect di the lapangan. referee, respect the opponent team, Sampai lawan. and give your best. Ayo guys. Coba di pertandingan nanti kita berikan keselamatan. Insyaallah yakin pertandingan kita diberikan kemenangan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayan, ikut that. Ah, keluar. Wah, keluar. On, try.
Komunitas supporter tim utama PSM Fans Kurmasut Matawangi, komunitas Delporo supporter Delpare Mania dan PVC Eja. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sponsor dari PSM Makassar, Astra Motor Honda, Bosowa Group, Carla Group, Universitas Bosowa, Hyundai Goa, dan Rumah Sakit Premaya Makassar. Terima kasih juga kami ucapkan untuk seluruh tim dan juga official dari Persikabo 1973. Kami informasikan untuk pertandingan selanjutnya. PSM Makassar akan berlandita Gianyar Bali. PSM Makassar akan menjamu Haibom FC 8 Desember 2023. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh penonton dan juga supporter. Alhamdulillah hari ini kita meraih 3 poin dan terima kasih yang sudah datang ke Stadion B.J. Habibie atas dukungan dan doa kalian. Hati-hati di jalan. PSM, ewako. Encok kah?
Philip. 3 match, 3 goal, eh? 4 dash. What do you want to say? 3 match, 3 goal. One. Say, hello supporter PSM Makassar. You speak. Why, bro? Come on, man. Keep going. Astaga. Jersey. Minta jersey.